Hadian bagi yang dorba tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council kalau menjur ya ke resolution hak arp South regu jeliu arja arpulai ban persya ya ke jingtmu pentrai kam ke Sarkar India ya ke Uniform Civil Code ke Executive Committee jong ke Council Pat hak ke santa regu naitung arja arpulai kalau lumi ki nongelam hima ki nongelam snong bat ki kenhun seng bhalang ban ya merging mot shu ban penklan ya ke resolution. Deputy Chief Executive Member Jongka Council ubak pensingan NSIM Ulaong. Baka jingya lang kala siyam ya karay ban persya ya ka UCC bat kiray na kani ka jingya lang ansatep syu ha ka resolution haswa ban pa sa ka National Law Commission of India hapok hat sausngi. Kinongelam seng bhalang Gilaong baka jingtmu jong Sarkar India ban pentrai kam ya ka UCC kalong ban pendam ya ki ritpat na ka jella. Kajingya lang kalong betang ako ikapang kata kalong halo ka resolution Kepala PAS dan Khasi Hills Autonomous Council haka absodrik jongo penai Jun jongo bisnya kabangi persya horkit horda ya kajing temu jongga Sarkar India ban pentri kam ne ban yak sakman aka jede baka Uniform Civil Code kajing kendu lang jongi mentaga singi kelong baki nongren iba syai ibangi persya ya kan ne ka UCC bani sunat ban kalian baro unanimously gidon kani kan nongrim ke baskan kata kolong shwa ka jingwan jong British ne gidustur ki jongi ka hiar pateng ka jongi ka simkur simjat ka jongi ka khandeu ka siap ka jongi gilum ki wa ka ki khaw betap kene kar kum sanchar jongi ka jinglong trai ka jongi but kiriti kristur baro hakapor British what ka por British ka bakalong so powerful ka Sarkar British kamla ban kata i territories ki jungi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jungi but hadin ka jingle no British ru nagalan ki hima khasi ningkong nei pitip ha ibu sundon na standstill agreement ka first version ka bangyo hak bakat ko por ngiyong tangga ba defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian domain hanrei hadin baka jinya soy ya ka instrument of accession but annex agreement haki kendon jongka jinya soy nila kren syai kau betap kendeu ka siap berkiwi-kiwi di banong kijongi wat ka bisharu nangta ni ong kumno babat lada kadon kan ka ain jongka Indian Dominion lane jongka Assam du port juga state ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam ya kinu ki ain state ne central historically ni yang kata kan ngrim bamdei ban kata ya ki dustur ki jogi constitutionally ka article ars ba asop sawar kakran syah baka administration yang jadi bat ki tribal area kadiban long back kat kum ki provision juga siksidel hoy ni susi badin amendment ya ka siksidel ngila trot bor kenya ndai ngino mekran thani kata handai ban wanra ya ka UCC kalong persya historically constitutionally bat kum juru kat kum ka custom ka jong atau ngi persya ya kan ka pentri kami kan badi kan ni nilai kan lang mantan nia draft ya ka explanatory note ka bang kershan tinongol ki baskam nalor kini ki nongrim le se rangdon ka tu ni ki nongrim ki bangandai ban art le se ki di stakeholders nagaleng ki by participate pen kasni ilaban ayar views jongki hagi di kendias ni ka ju ka issue namangin ra likely ki ADC indon ru e ka joint meeting jongki likely ADC badi karani ka ju ka issue khnang bakan long uniform padangi pha asate tinai nginom compromise ya ka pangiram tagasni ban yang hanorim jongga ke ADC kumjuru ban apil ya ka Sarkar jela bahkan don ka ju kar ko perkat khnang ba nginom sya le don bor hagini ke mangim kwa baka dustur jongi ka custom ka jongi kan du no ndigi ban preserve bana ban klanya ka resolution is a resolution kan habdon ka supported explanatory note kaban kersani kete kabamur kani ke bangi dulu menta kalong
kinrung lut haka explain lut ka bangin pha siaka National Law Commission ka ba ong ngi ban pha hapo kasautorik kinrung lut jinga jimut tu namala ring sham pha as only a skeleton resolution ya singal banong ka bamda benyatan kanumong kon bil than ya ka law ministry ni la ya National Law Commission tendai kan kini jinga jimut kan strong ni dan mentang ya bagi kedua orang mentang itu lomba bat hima bat snong bat sang borok koi kan longwan jadi ini rungin atak selam kaji dia bagi opinion begini Atau BI bagaimana ke? Semua berterkam yang UCC can strike down ni ke basic structure of constitution. yes very much when we say habangi ong uniform civil code try disutu dan tahu ngim kwa daliri kabangi kersan mendetang through the course-nya provision ikon ngi kersan do daka historical bat engkat kidulir dukat ibang edon agapor bangyeso bag Indian Dominion pi ka artikel sau pusau kabaong ba la abang la kanu kanu ka equality mo ka uniform then rei pada ki sorkar baros kata karena post na menta ki monra i bakum kini ki an ki bakta ya ki custom ki jumi balai ka NDA ka ko hang ni ngai sini sutu bag NDA ka dona ka jong ka ideology ka jong ki kabani uroi ya ki hok ki riti ki dustur ki jumi te ka artikel sau pusau kamut ba pin wanra ya ka an ka ba persya ya ka jinsno ki jumi pada ka juga pola ki wi sarkar ki wanra namar kamlong te balai ka sarkar ki ngi ko ban bu jingli government of India khamtam ka sarkar ki try namar bi midon lut ki jingtho ki record ki jumi kabang apa time ne historically rengkat ki tulir ki banga nyesoy ina pan yasham dan discuss lo dari issue ada ki yach jingthu bat dadatmu bat terkam bi ke susi ke sarkar dia bisotu ni dan nun ga jimi ya ada ngal jom keleti ada ini aku beli kapang sertam nak kalian kawasan pelasin kawasan solution ni kesan bat kadai kaju kalau komplek dan dari bat kapun khe aku jingtho pan sapa koslo hundai ni yo ni theria tai ki sini ni sayo ke banang asu jingtho banang pat shu ai tapi an ni dang pan kermau ya historical jom bajat menteri ujuni ketombat kendo kom khen ko kha bat kom kebun bat kiliang bat pin ke thli tu nang suong ba ka puat prestige lah hiat ma da kabuar la ong da surai ani ka skar ndi am tak hiat ma ni dia te ko kom ni ka puat ka daw ni yadon ka ju kan bat ko ba a ka skran ur ba yan ni ong ba lai iru ka statement na kaliang menteri ba skar jala ingit ba kita kin rupungut ba pa ba wa persong ki ko sekretariat na tai siam lang ka ju kosor ban yada man pene isa lada sim ni kara yang ba ni ba ini an bawan napo Delhi Visian kimdai kinya da ini kimdai jing to ini kimdai ilong penban kita kicing nyurot penbadan ya kristi restore juga nirandon ya kalanti ba ang ban terkam ka ayan nirandon ya kalanti ang ban ikono at kinpasti kimdai kumakalong tan kilong kampong gitu tempat dan trong sarkar nanti ko mabat jadi kita kerapon pekat dan ni beli kerpang kam ke isi semua kalau belum lang kini nak yang jumi konstan sang balang fair dan berwoi ke juga so kita kelomba ni om ya kena ke ankla bak sekarang dia katmu ban kubum pengut jubor apo cuma beri nutrap apo cuma jelah bro jet menteri hidung tam ban persyak je dari ni nama kata ya kata itu reti dustur ke jongi dari kerja itu lekan pat long constitutionally itu pada konflik sih ni dan rekam ya kan ya mau nomor ba apa pun reti secara ke India iman dan ke jongi articles ke bailat mau jadi beli bagi praktis tak jong tak jeng customary ke jongi ya rekam ya kan ni tak kawin one law for dia borok kan saya kan contradiction ni kan dan dari ke apa la ikran ni kalau ba direkam bandan kata kata banlong kawi kasur bangin pimpau saka sarkar India badi pada beri dalil ilmu yang kita bahkan rekam ni ketok kajalah dari ini poin kita ya kan ya kan disus katus terjadi ini maka defeat the purpose kejindan jogi ke jogi diskonsol apa kan jalan itu TTC
kepala syiru ini senjam bagi berpas resolution berpersia ini ka UCC. Karena kalian begini bersaing ada sokal India dan Zimbabwe sokal mereka. Kimut buat menteri kami ada uniform civil code, jingkali ke bangibu uniform civil code, who's code. Code jong do code menteri kami. Maksudnya kan sepaulut ki agenda jong ka parlimen, jong sidang parlimen, tak kebanyakan terima state government. Nomor ba ni suto yang jengban kamu yang jeng personal loss. Jong jai beri fair for India. Kata kencing ka bagi tengku ada personal level dan personal law ka jong ke mainland India ngasgo kata di subject jong ke mainland India kam di subject jong. Namar ni kum ka jai beri hunyo tera bro what happening ka diversity ka bangi don ni imsuk imsai kam don kono conflict of personal law ka bagi dai ha ka jai beri jong. Tingimla ban sim nimla ba kum ka jai beri nimla ban kitram ya ka problem jong kita beri ka bagi tengku ka mainland India. Kalau orang tahu ni memang akan teriak, ia kata ka uniform civil code bukan terikam solan salah pokoknya ka beri neutral. Nomor lada nia haidir sektor ki ba kamen chua ba milong nong India da bijing konyo. Kamdai bangil along pura kumbinong India ro hodum da lada ngi keren konstitusional ni palong pura. Nomor nim sim lasai ya instrument emerger kam simdon kata ka abolition private force hagbide ya ka khasi state jilai ni kawmot ka private force hangi ro katangem lada kalong sakum nugum noro kamot instrument emerger rong ngim pasai tagamot ngidang dei ka sibri ko balong laijo ba namar ba kadang jing ko ako constitution ya ka ba ka sokaran dia kam sim lo burong kala penken ya ka instrument ya ka kendon juga anek settlement kala penken ya ka stam settlement mentang kalamut ban penken saya ka para 3 jong ka district council para 3 1, 2 ke bakaran ka klau ka batap kendo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kala adab don pa ka schedule ya kata ru menta kimut banshu tablok baik da kata uniform civil code klam pet pat ya kata constitutional provision ka ba access ka enabling provision ka ba schedule ka ba access ya ka ju subject matter ka klam pet tagamut kanusin nindang hamat ya kata gajing syashat da kiboran jong sarkar India kani ladang ada pej yang tua draft jong uniform civil code kaong banwara eta ka national integration rengangi kani ka full assimilation ban penduja cendon ki repai ban penduja cendon ni jelong kapang ha ka personal loss jong ki repai ha ka personal law ka bayai hukum kerti gustur kani ka full assimilation kam dai intention bejong sarkar banwara eta ka integration by consensus Ndrai kadai bansu pendo jai sendon bangin long baik kawe re ka poi biang hata ka ju jingkali la de piong uniform civil code kamut hus code ta kamut ni kum kasang min persya apa ni uniform civil code bat ni kerman lu bagi district council kin la ban lum om tang ni kin di kelai tri district council di hopefully district council bedan nodis ki bade ki pat khnang ba ni la ban ai won common voice ba kum ka jai bereu red pat ke bangila itu ingi de constitution jo India bangi de kita ki ba kerpang habang yong kerpang kamut ni long kerpang ka personal loss nim dai on kelat kata kamut lada pipasi ku sisi pi pentri kami ku sisi kamut piorat dia kariti ku dustur ini bat lada lapot kariti ku dustur kamut kejinglong ka identity jungi kejinglong kerpang jungi ku lakot lang hatai te kamut harket hodang ni haban persya ya gani ka jing pentri kami jing hu jing sarkar India ban pentri kami ka personal loss ban pentri kami kata ka uniform civil code kamut ka uniform personal law all over India kalau ngai geng bangin lang pada katamay jong gidor basnong kadai naka discounter but nakata ngi yang teli nakalian kador basnong ka beri nyutra but ni ai ka jing kersyan sispa ya ka jing simti jong ka discounter banjat sakmat but ka jing teli kalong kabor but kalau ke ke basmutan ada kumbaha hagani ka singi mata padeng ka jing yalang lawan lot kisam lang ramba giseng halang bopher bangi phliu jung bot lang ne bat nila sim ka wai karai bangit persya bai ya ka UCC bat hapo ka kharatarik na lor ka ka ba ka KCDC kala pengkre bat pha saka central government saka law department ngin nang ai ki jingmut nakaliang jong kisang bahalang bopher nakaliang jongi bat ni ha jing start jong ka council ya ki benta baka penyasno syo ban penklan syo
ya ka ne ka memorandum ka ba kinpa syatai ti naka liang jungi ngisngo ba ni kwa mon panpa marha mainland India hi kibabon kimtip ikita ki EDCs ki jongi kibabon ki MP po parliament kimtip mar boleh mo kata don tang ship how to ki EDCs but kita ship how to ki EDCs ki don rutang hangne hakithan lamik ni jongi hanot is dia kan long ka eke ka basmutama ni rakarpa da ya ka KHDC bahkan long kanong lam lenti kanong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ni kini ki totally ki EDC ban ya persya ya kani kajing tmu jong ka sarkar India ban try kam no ya ka UCC habaro ko kari India bat khamtam na kaliang jungi kiret pa ni i ba kadai baik kajing tmu kalong ba nyom baik da kabor lapi pediang ni pim pediang Henry kumang mana kajing itali kalong kabor but nga next kam ba kumakan ni kanti ni kelak no ki e baro but ni bo shwa ya kari bat kajak ben reu hakmat but larang ila banyatli ngila panya khon bat kajing tmu jong ka government of India hi bat ngila pan job ru ya kani kajing tmu ka jong hi Tinagaliang jong ni ka Federation of State ka Malaysiang kaki nen kelai ai kajing kecil di pura na kamtaban sya igani na kamtaban im kun ti hajar bijungi hapo kari kabri mudram amar company long untuk mensya ba ki khasi states kalau orang mana kita kiyo hi kajing lai lut untuk kata kapor juga British kelatan hapo kajing lai lut dan mulai kajing penbol dan sarkar India ni hab bani sok ka ringkat dakabaka kalau pular ya keban penek sa ya ki riti itu store iba jajak benreu jungi ki ju practice dan ki ju le ya kata dan rei la dakawan no bani ka sebut le se parok in du in tam no kelor kan ekonom rem ni da kwa dan persya na kalian jungi du na ka kalawai ka jong ki kun ki hajar dan ka ka UCC kemut ka UCC kemut ka jing urat bat ka jing penjemut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti gedustur kadai ka jing penduk pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka 6 schedule kadai ka violation ya ka federal structure jong ka concern nang kari India bat kumba ong ki nongkren ki manakmat kalong self contradict hapo ka concern nang kari India ru hot dadangin pai ka directive principle kawai ka article ka bandan UCC lada pai ka article 44 ka ta lada pai ka article 244 clause 2 pat ka unda kamui lada pai ka 6 schedule pat kalong da kamui tingi dei basong thu hi kalong ba lada ka 1 ka UCC kanom dei ka ban shuwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki Jep Andrew ki boper but ya kiniam ki boper pitang chuan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arpu san arpu Andrew jong ki religious affair but kala kta ru ya ki ki dolir lani ya ka historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka Jep Andrew ni lasno sya ka India ti nakalian jong ka Jep Andrew ni otrep ka bangi kwa ban appeal kalong ba ngidi ban uniformly opposed ya ka UCC but ngi kentu ya ki dis council kum ga jente hil bar ga goro hil ru ba kinesno tilang ban opos ya kane but kum chu ru kum ga jala makhliang ngi kentu ya ka government hapo jong ga jingalam jong o so konrat ba unshim ya kane ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban opos ya kane ka UCC mabuli ngi kwa beno iba ka makhlia barok kawai nadu ka state government hadu ki EDC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution idon kam man pha tang ga ka sur but kata ka sur ka de ban long ba ngim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya kata ngatrai na kalian jong ki nongelam ki banas khmak jongi kin sakhot
but kinsa cross yang kata bridge ada right tanya ke bangi deiban cross bat kata ka let's say kan wan hadin ke jong ka jing ya flu jum chwa dari ke duty ke jongi menta kalau bangin pha sya ka Law Commission of India ka 22nd Law Commission of India ban ai ta ka views jongi kalau bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na trengin sa pet ya ke bani